No, avuxeni matsonga ma ka hina I Mr Romantic mfana wa marhando namuntlha hi ta vulavula hi Benny Mayengani the president ya nqambi leyi nga duma swinene ya nqambi leyi yi va ku na attitude yi na pride yi tlhela yi va yi ri na ku titshemba ka xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka so nqambi ya hehe Benny Mayengani a yi le ku kumekeni ka ma Facebook and ka ma Facebook hi laha Benny Mayengani a va teka ti-video va tshama va posta kwalaha ka Facebook laha n'wana na n'wana swi n'wi olovela ku a download-a that video a yi posta ka ti-WhatsApp status na le ka ti-YouTube ti-video ti tala ku ti va kona after loko hi ta va postini hi kota ku hi analyze hi ku ya hi video ku Benny Mayengani a performa kwini kumbe Benny Mayengani u ri yini ya Benny Mayengani i ta humesa Easter leyi Benny Mayengani a nge humesi Easter leyiwa Benny Mayengani ta humesa hi December hi laha ka Facebook a hi kuma information mara currently a ku na information leyi hi kumaka kusukisela kwale ka management ya yena na kwalaha ka yehe Benny Mayengani a ku na lexi hi xi kumaka as hi va hi ri ti-fan leswi hi tivaka swona ho tiva ku va le ku tirheni na Prince Rangani na Joshua Manu ku endla album ya vona so mara yimani ni vula ni tiyisile ku as sweswinyana Benny Mayengani a nga kona ka ma Facebook na ku ta vula ku a nga le ku ti-promoteni ka music wa yena and ku na Mr Post ku na Psychology mi ta tsundzuka ku Mr Post i nqambi leyi compete-aka na Benny Mayengani loko swi ta ka music wa xigaza hi December Mr Post ku ve loyi a leader loyi a trenda loyi a nga ba ti-hit loyi a hi cinisa ya so ene ka vo vambirhi swi ya hi ku i mani loyi a nga humesa album ya ku ba because va le compete-ni loko Benny Mayengani a yi humesa album ya ku ba ya ku tlula leya Mr Post a nga yi ba hi December I don't think ku ri Mr Post attention leyi a nga yi kuma hi December ta va yi kumile so ka music swi ya hi ku sweswinyana u phikizana na mani hi rihi risimu leri ri phikizanaka na album ya wehe ku ze album ya wehe yi tikuma yi va yi nga humeleli so hi le ku tweni ka ku vava as hi va hi ri ti-fan cause van'wani lava a hi kota ku minkarhi yin'wani hi promota music wa yehe Benny Mayengani loko yi a ri ka Facebook loko a teka video a yi posta a karhi a ri le ku performeni kumbe a kha a va a endla swilo swo karhi hi laha ka ku na hi loko hi fa hi download-a ti-video leti a hi posta ka ti-WhatsApp na ti-contact ku tala ku na van'wani va tlanga music wa Xitsonga ma swi twisisa mara loko hi kha hi posta laha un'wana na un'wana loko ta tiva more about Benny Mayengani ma twisisa swi tele leswi vanhu va tsakelaka ku va swi tiva ku who is this guy ma twisisa i kumeka kwihi ma twisisa hi ndlela leyo that guy i va a ri le ku dumeni mara sweswinyana a nga le ku dumeni nkulukumba loyi laha i le ku create-eni ka ku ye n'wini a ti wisa wo ti wisa timani ene swi sukela laha ka ku a va a ri na ku titshemba leswiya swa ngopfu ya Benny Mayengani munhu wo titshemba loko swi ta ka vuyimbeleri mara ku titshemba ka yena ku endla ku n'wi yisa hansi sweswinyana like i le ku create-eni ka fall down ya yehe sweswinyana because nobody nga tivi ku endleka yini at all because a nga kumeki ka ma Facebook and after loko album ya yena yi nga zangi yi reach-a la ye a lave kona because we all know ku album ya Benny Mayengani a yi nga na that thing ya album leyi a yi nga bi ya swi tika ngopfu swi tika hi December swi tika a hone ngopfu Phosa ya Mr Post a xi honini a xi tikisini va Mr Post tinqambi letiya ta ku minkarhi yin'wani loko va nga bangi va kota ku swi amukela u nga ti vutisa lani i na malembe mangaki Benny Mayengani a kha dominate ma swi twisisa i na more than 10 years a kha dominate ka music wa xigaza se u hlayela ku Mr Post loko a kha dominate ye a ri kwini ma twisisa like hi 2017 a nga humesangi Benny Mayengani a ya humesa hi 2018 a ku ni va nyike chance a va yi tirhisanga ma twisisa lembe ra ku hela Mr Post xi yi kumini chance xi yi tirhisini loko xi yi tirhisini a nga ha la khumeka ka ti-social media like evuton'wini u nge tshami kha u trenda like this guy i ve ka music like swi va swi na 10 years u kha u trenda it means ku ri you are a superstar ma swi twisisa you are a superstar ya ku vula ka nghoma ya wehe leya ya Benny Mayengani a ku I'm a star ma swi twisisa
like n'wana na n'wana wa swi tiva ku that guy i talented loko swi ta ka music wa xigaza. Mara sweswinyana nga le ku kumekeni ka ti-social media hi mhaka ku album ya yena a yi zangi yi nga famba hi ndlela leyi a lave hi yona, and target ya ku pfala a ku ri ku pfala malambani, and malambani a ku ri risimu rin'wana leri ra ku pengisa vanhu, like album leyi a yi ri kahle ngopfu ya malambani. So and target ya ku hi lava ku ta ba album leyi yi nga ta tlula malambani, and malambani swi ta n'wi tekela nkarhi ku va a yi pfala, ma swi twisisa. So ni lava ku ta vula ntiyisini ku Psychology na Mr Post loko vo fika va dzika hi Easter, swi ta va swi vula swin'wana Ben Mayengani. Ni nge vuli ni ku i ta wa, mara swi ta va swi vula swin'wana, swi ta va swi ri na meaning yo karhi. Nkarhi yin'wani loko hi analyze music hi vula nqambini yi wini kumbe mani i wini, ni vona nga ku swi le ku dlayeni, swi le ku promoteni eka music wa Xitsonga, ma swi twisisa. Like a ni swi rhandzi ngopfu ku vula ku nqambi yo karhi a yi swi koti ku vuma, mara a hi va hlohloteleni vakulukumba lava va kha va hi tlangela music swi ya mahlweni. Swa tsakisa loko ku ri na competition ka music, swa tsakisa loko hi vona va Psychology na vona va lava ku ta humesa for Easter. Like sweswo swi kombekisa yini na ku ka Xitsonga hi na vo vanhu lava va nga creative, ma swi twisisa. Like just imagine 10 years hinkwayo liya a hi kha hi famba yona, Ben Mayengani a kha a dominate ka yona, i ti-artist nga ku leti Ben Mayengani a kha a compete na tona i titsongo, ma swi twisisa. So loko va Psychology na vona va kha va ta va humesa ti-album ta vona swi kahle, na vona a hi va sapoteni, mara Ben Mayengani hi yena loyi a nga khoma xigaza, hi yena loyi a nga khoma xigaza. Loko ye a nga ri kona swi nandzihi, ma swi twisisa. Ya swi nandzihi, swi le ku nandziheni vhela, swi le ku tsakiseni. So ni nga ku ka vona Ben Mayengani loko vo vona nkandziyiso lowuwa, kumbe maybe va hetelela va teka xirilo xa hina ti-fan va xi tekela nhlokweni, cause ha va need-a hi le ku va laveni, ha va lava president. Like a ku na information leyi hi kumaka sweswinyana na Hlavu the Gupta a nga posti nchumu hi Ben Mayengani, swi vula hina sweswo, swi vula hina. Ni endle yin'wana video ni ku Hlavu na Ben Mayengani swi nga ha endleka swa vona swi va swi fike makumu, hikuva swi tiva ku Ben Mayengani i nqambi liya ya ku a yi la ku tluriwa. Swi nga ha endleka ku va n'wi tluleni hi December, se i na ndlela yin'wana leyi a yi vonaka ku hi nga kota ku a yi tirhisa ku a kota ku yisa music wa yena mahlweni, ma swi twisisa. Ya nqambi yin'wana Ben Mayengani yi na pride, yi na attitude, yi na arrogance, like a yi la ku tluliwa ka music wa Xitsonga, like yi ti byela ku ri yo yi kota ku yimbelela yi ri one. Ya wa vula nkulukumba luya swi ri yini swinghoma swa vanghani va n'wina, ni mi byerile ku me ni kotaku ku yimbelela ni ri one. Va vona rito lero hi wo marito lama ma zaka mi yisa loyi a nga kumeki ka ma Facebook. So a hi subscribe-eni channel yikulu Matsonga ka hina, inkomu.